Sumahing ulun Rijeng Hyang Mahemuni Bokawan Karsana Dui Peyon Mogitan kening sapa Padarawa mangkana pengaksamaning ulun Prihan teman Dharma Dumarana sarat Tuan ceritanan pewasir awarikanang perang Bratayuda ring purwakaning perang Bratayuda marikanang Karawa maka Senopati tanlen sira Pakawan Bisma tan hana pawane apan sira Pakawan Bisma tan sida pejah dening dewa manusia makluirnian senjata yoan tan kayun nira pejah tan pejah po sira Pakawan Bisma mangkana kesakten nira Pakawan Bisma Seragesang sadu sire ketutane Tuan ceritanan pusir Sang Prabu Kresna katekaning Sang Pendawa hana kaning marikanang suwa Wesmanira irika sira matur Sang Yudhistira singgih Ratu Beli Agung Sang Prabu Kresna titiang mirengan dina sane benjang ngawitin perang Bratayudane sane dados senopati ring Karawa wantah ide ikakyang Begawan Bisma nika mawinan titiang jejah sengsaya titiang ngarepin kakyang titiangi ane state nyayangan titiang ring Hastinapura nika sane arepin titiang sane benjang cendek ne titiang nenten marisedayang sami ring payudan sane benjang Beli Agung irika sira Sang Prabu Kresna kumatur uduh adi Sang Yudhistira denyan jejah sumanang saya ngawitin perang Bratayudane sadina sane ben mani sotaning cendekne cutetne beli ada di samping adine Sang Pendawa cendekne jaya Sang Pendawa dina ben mani kewala kene ane jani kemo cening adi pakin ide Begawan Bisma nunas pewarah-warah sukserahan jiwa parimanan adine dina sane bin mani nah kita masih adis Sang Arjuna mau tampekin pakin alih ide dia Sri Kandi mangdes dina sane bin mani nampingin nadi di pesiatan pangnidayang menang duaning dia Sri Kandi punika pala karmani Begawan Bisma kitu nyanan kemo menjalan adi Sang Yudhistira adi Sang Arjuna singgih Beli Agung titiang jaga sairing titiang mepamit mangkin nah menjalan mogi adi labda karya di pemargin nadine singgih titiang mepamit Tuan ceritanan pusir marwa marikanang suwa Wesmanira Karawa hana sira Begawan Bisma ya nene mirip nyen teka mai ke kemah ngelah ni mirip icening Sang Yudhistira teka mai utuh
saja sang Yudhistira. Cening sang Yudhistira mai ngalin pakin kakiang cening singgih nawegan titiang kakiang. Ampureyang titiang meriki kakiang. Duaning titiang mireng kakiang dinesane benjang dados sinepati ring kerawu titiang neten merisedeyang sang Pendawa ngarepin kakiang. Duaning kakiang angin titiang reraman titiangi sane nyayangan titiang seraine-raine sane patut titiang sungsung baktine titiang yen titiang benjang ngarepin kakiang sinah titiang langgah turmanin durhaka ring guru rupa ke kakiang cendek nih nenten merisedeyang titiang kakiang. Uduh cening sang Yudhistira denyan kewa dan jejah sotaning nyanan kakiang ada di tude Tegal Kurukshetra tunden nyanan sang Arjuna mentangan senjata nih apa ngengalan kakiang lepas dosan kakiang nih wantah cening sang Arjuna ane nyedeyang mademan kakiang. Nah kini jani cendek nih jaya dina bin mani cening. Nah kini berjalan mewali cening ke kemah cening itu di Pendawa singgih kakiang titiang mau pamit. Nah berjalan cening jalan. Wiri kepusiretan ceritanan sang Arjuna Hanu marikanang pancal negara. Iri ke humatur sang Arjuna singgih beliagung dia Sri Kandi titiang kenikahan meriki oleh belen titiang sang Prabu Kresna jagi nguen tenang atur ring beliagung manesida beliagung dia Sri Kandi nampingin titiang ring payudan dinesane bin mani manesida titiang ngaunang kakiang titiange ring payudan. Uduh adi sang Arjuna nah beli seyaga nyanan ngarepin turmaning nampingin adi ring payudan jaya bin mani ati sang Arjuna. Nah kene jane mewali ke suwes mani rene adi singgih beli agung titiang mapamit. Tuan ceritanan rikanang perang Bratayuda Purwakana ikang Yuda tut sunira sang Prabu Kresna maswara pinaka Purwakaning payudan ring Tegal Kurukshetra. Iri kesang Pendawa nyingakin kakiang nih. Uduh beliagung sang Prabu Kresna titiang nenten nyedeyang ngelawan kakiang titiang nih. Satwaluya titiang puniki lemet bayun titiange sami anggan titiang titiang mentangan senjata. Uduh adi sing tadi gitu adi di payudan. Di puyudan to artine yen subuh ada di pesiatan Darmo ne pangsing kalah nyanan adi. Kitu nyanan adi sang Arjuna. Wiriko sire juga sang Resi Bisma humawas awas suwes manira marikanang Tegal Kurukshetra. Waduh iya ada di keretene Arjuna adi ada idiah Sri Kandi ditu padah nema keciri gelah lakar pejah di payudan. Sampun menget-menget pusir Pagawan Bisma. Apuan ring kretane sang Arjuna hana dia Sri Kandi maka pala karmene pecah sir Pagawan Bisma. Iri ke Pagawan Bisma lepas senjata nira dan hana silih sinunggil senjatane ring angan idene. Iri ke sira sang Arjuna mentangan gendewane satus akwehnya. Uduh kakiang Pagawan Bisma Purayang titiang mentangan senjata kakiang. Yo
Sanjataniro Sang Arjuna akweh nia satus akweh nia iri ke amajahaken sira Bagawan Bisma. Pejah sira Bagawan Bisma. Mangkana samabda gugurnya Bagawan Bisma. Sang Sura merekyat nyereng Semara mahyuni hilangan ikang parang muka lileke mangura sekar taji nike saningari pejahe ngeranang gana. Om Santi 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 Om.